дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар замони соҳиби истиқлолӣ симои зоҳири худро комилан дигар намуд ба як шаҳраки замонавӣ дар миёни кӯҳҳои сарбаланд мубаддал гардидааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ Раҳмон ба ин ноҳияи вилоят шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. зеро аз баракати солу собот ва сиёсати созандаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама деҳу рӯстаҳои ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рушд карда марҳилаи ободонии созандагӣ авҷи тозаро ба худ пайдо кардааст. ноҳия шаҳраки қалаи хум бо қомат афрохтани иншооти баландошона ва маркази бузурги сарваду на танҳо диққати меҳмонони дохилиро ба сӯи худ ҷалб мекунад, балки самони ҷаҳониро ба ин гӯшаи ободи Тоҷикистон бештар аз пештара кардааст. дар дораи эълон шуда солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастгирии соҳибкорони созанда ва шахсони саховатпешаи ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони меҳмонхонаи 5 ситорадор дар муҳлати 5 моҳ аз ҷониби меъморони соҳибкасби ватанӣ дар мавзеи хушбоду ҳавои истироҳатгоҳи Чорчаманд қомат афрохт. меҳмонхонаи замонавӣ барои қабули меҳмонони сатҳи баланд бунёд шуда, дорои ҳама шароити сатҳи баланди меҳмондориро дар пай дошта, бо тарҳи муосири меъморӣ сохта гарида, дар остонаи ҷашнҳои интизор мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. дар дораи сафари корӣ муовини сарвазири кишвар Азим Иброҳим ба вилояти Бадахшон аз як қатор иншооти ҷашнӣ бозӣ кард. дар ин сафар меҳмононро раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ҳамроҳӣ намуда, аз ҷараёни сохтмони иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Дарвоз шинос шуда, ба ин соҳибкори созандаву ватандӯсти ноҳия барои бунёди чунин иморати зебу дилкаш миннатдории хешро баён карданд. воқеан меҳмонхонаи 5 ситорадор дар домони кӯҳҳои сарбаланд ва руди софи дараи Паткунов лангар андохта, ба як гӯшаи беҳиштосои Тоҷикистон ҳусни дигар бахшидааст. ҳайати меҳмонон аз шароити муҳайёшуда дар бинои меҳмонхонаи дораи 5 ситора ошно гарида, ҳама ҳуҷраҳои он ҷавобгӯ ба талаботи сатҳи ҷаҳонӣ сохта шуд. меҳмонхона дорои 20 ҷойи хоб буда, ҳама роҳравҳои бино бо санги мармари корхонаҳои ватанӣ оро бахшида шудааст, ки дили ҳар меҳмонро ба сӯи худ ҷалб месозад. ин соҳибкори созанда зикр дошт, ки ҳама корҳо дар иншоот қувваи дастӣ бинобар набудани роҳ ва техникаи соҳавӣ иҷро шуда, ҷавобгӯ ба талаботи замонанд. дар ошонаи чоруми бино бошад, барои истироҳату фароғати меҳмонон ҷойи мувофиқ роҳандозӣ шуда, меҳмонон метавонанд аз болои меҳмонхона манзараҳои дилкаши ин маконро тамошо карда, ҷонҳои хастаи худро ором созанд. муовини сарвазири кишвар ҳини боздид аз истироҳатгоҳи Чорчаманд ба ин ташаббуси соҳибкор баҳои баланд доданд. дар дораи эълон кардани ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат, саноаткунонӣ бо сурати кишвар низ аз мадди назари соҳибкорони созандаи ноҳияи Дарвоз дур намонд. дар ҷамоати деҳоти қалаи хум бунёди парки инноватсионӣ, ки дорои корхонаҳои саноатӣ ва гармхонаҳо барои парвариши сабзавоти тару тоза пешбинӣ шудааст, дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. бо истифода аз технологияи пешрафтаи давлатҳои ҷаҳонӣ, ин соҳибкор мақсад дорад, ки зида корхонаҳои муосиро дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ диҳад. имрӯзҳо корҳои васлу насби таҷҳизот ва сабзу хӯрамгардонӣ дар ҳудуди иншооти ҷашнӣ бо суръат пеш рафта, эҳтимол меравад, ки дар муҳлати 10 рӯзи охир ҳама корҳои созандагӣ дар корхонаҳои саноатӣ пурра ба анҷом расанд. муовини сарвазири кишвар Азим Иброҳим ва раиси вилоят Ёдгор Файзов аз бунёди корхонаҳои саноатӣ аз наздик шинос гарида, мутахассисонро дастур доданд, ки ҳарчи тезтар боқимонда корҳои васлу насбозиро ба итмом расонанд. коргоҳи Помир Аква дар як сол 30 тонна обро дар бастубанди муосир барои содирот кор менамояд. коргоҳи дигар инноватсионӣ Дарвоз коргоҳи коркарди асал дониста мешавад. ба муовини сарвазири кишвар иттилоъ доданд, ки дар ин бахши коргоҳ 4 номгӯи маҳсулот бо истифода аз асали занбурпарварони вилоят харидорӣ ва дар зарфҳои махсус барои содирот бо бренди Кӯҳистон ба кишварҳои хориҷӣ содирот мешавад. ҳама хатҳои технологӣ, таҷҳизоти итолиёвӣ ва чинӣ буда, бо низоми худкор, яъне автоматикунонидашуда фаъолият менамоянд. иқтидори ин коргоҳ ба гуфтаи масъулини соҳа 1,5 тонна асал як сол аст. соҳибкори созанда қайд дошт, ки айни ҳол бо 300 нафар занбурпарварони ноҳияи Дарвоз шартнома баста, маҳсулоти эшонро барои коркард харидорӣ ва ба содирот равона месозад. дар дохили коргоҳ ҳайати меҳмонон ба ҷараёни васли таҷҳизот шинос гарида, ба масъулини соҳа дастур доданд, ки корҳои васлу насбсозӣ таҷҳизоти истеҳсолиро зудтар анҷом дода, хатҳои истеҳсолиро фаъол созанд. дар ҳамин ҷо муовини сарвазири кишвар ва раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов аз коргоҳҳои истеҳсоли ниқоб, маводҳои антисептикӣ ва оинаи тиббӣ, истеҳсоли сӯзандору низ шиносоӣ бештар пайдо карданд. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти антисептикӣ 12 номгӯи маҳсулотро дар мухталиф истеҳсолашро дар ҳудуди вилоят ба роҳ хоҳад буд. дар шафати коргоҳҳо ҳамчунин анборхона низ барои бастубанди маҳсулоти истеҳсоли парки инноватсионӣ бунёд шуда, аз ҳамин ҷо маҳсулот содирот мешавад. дар ин мавзеъ бо технологияи чиноӣ як
برای پرورش سبزیجات بروقتی ساختمانش در عرفه انجامیابی است. گرمخانه مذکور در میدان 15 صد زمین ساخته شده، عین حال کارهای وصل و نصب تجهیزات داخل گرمخانه در جریان است. ذکر شد که در این گرمخانه پرورش بادرنگ و پمیدور و لیمون به راه مانده می شود. در شفت این گرمخانه باز یک گرمخانه دیگر با تکنولوژی ترکی نیز قامت افروخته کارهای وصل و نصب‌سازی تجهیزات در بالای گرمخانه ادامه دارد. ذکر شد که برای خریداری یک گرمخانه $150,000 خرج شده. در صورت به کار درآمدن این خراجات صاحبکار را در یک سال پورا میپوشاند. در یک گرمخانه میتوان تا 300 تن پمیدور و بادرنگ استحصال کرد که در شرایط کمزمینی بدخشان به منفعت کار دانسته می شود. هنگام شناسایی معاون سروزیر کشور و رئیس ولایت ساختمانچیان قول دادند که در مهلت کوتاه‌ترین پورا گرمخانه ها آماده کار خواهند شد. در صورت به فعالیت شروع کردن سلسله کارخانه‌های پارک اینواسیونی درواز امکان می‌دهد که ساکنان ته‌جایی با شغل دائمی تامین شوند. در این نیز بنیاد آشخانه نیز برای کارمندان ساختمانش ادامه داشته، کارهای آرایشی و چراغانکنی و منفردسازی نیز موافق مقصد پیش می‌روند. در بنیاد کارخانه‌های کارکرد آب، عسل، مواد آنتیسپتیکی، آینه طبی، سوزاندارو، نقاب بیش از 200 نفر معماران به طور شبانه‌روزی کار می‌برند. هیئت گروه کاری حکومت مملکت به صاحبکاری سازنده در عملی اقدام‌های دولت حکومت در سمت صنعت‌کنونی با سرعت کشور که هدف استراتژی چهارم دولت دانسته می‌شود، بهای بلند داده دستور دادند که همه کارها در مهلت کوتاه‌ترین به ثبوت رسانند. با زحمت صاحبکاری سازنده ناحیه درواز نخستین شده ساختمان باغ فرهنگ و فراغت برای دلخوشی مردم درواز ساختمانش در عرفه انجامیابی است. انشاء فرهنگی در میدان 50 صد زمین در موضع دشت قامت افراخ کارهای باغ فرهنگ و فراغتی وامرلند با جلب معماران صاحب تجربه از شهر ترسونزاده پیش رفته، امروزا کارهای سبز خرمگردانی و چراغانسازی حدود انشاء جشنی انجام پذیرفتند. وامرلند دارای چرخ و فلک‌های سر به فلک کشیده، میدان دلخوشی برای گزاره قطاره برای خردسالان، اتراکسیون‌های مختلف و 7 مناره شناخته دولت‌های عالم در این باغ جای خود را دارند. معاون سروزیر کشور عظیم ابراهیم و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از جریان کارهای آبادانی و خرمگردانی داخل باغ شناس شده، تاکید داشتند که 15% کارهای آبادانی سازندگی در داخل باغ باقی مانده است و خلاص. ذکر شد که راهروها و تجهیزات دلخوشی پورا وصل نشده، تنها چند روز پس انشاء در آستانه جشن 29 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در خود را برای ناحیه باز خواهد کرد. هیئت مهمانان برای وسعت دادن باقی مانده کارهای خرمگردانی و صاحبکاری سازنده مصلحت مفید دادند. در شکست ریخت باغ فرهنگ و فراغتی وامرلند عین زمان بیش از 80 نفر ساختمانچی شبانه‌روزی کار برده، راهروها انشاءات فرهنگی را پورا صف‌وپوش و با تخته‌سنگ‌های مرمری زیب و زینت بخشیدند. این نخستین انشاءات فرهنگی و فراغتی در یکی از ناحیه‌های ولایت به حساب می‌رود. صاحبکاری سازنده ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان سیاست بنیادکارانه اصالگذار سلطنت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کاری هم‌روزه خود قرار داده در کارهای آبادانی بنیادکاری محل زیست خویش حصه می‌گذارند. مردم همت بلند ناحیه درواز این همه دستاوردهای بی‌نظیر را از سفرهای کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت و دستور هدایت‌هایشان معنیداد می‌سازند که در پی خود سازندگی و بنیادکاری را افزون می‌گرداند. به این مانند در پایدامن کانی مرمری ویشخر ناحیه درواز از جانب همین صاحبکاری ناحیه درواز کارخانه کارکرد خاکای سنگ مرمر نیز در روزهای جشن استقلال وطن با طرح معاصر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. کارهای ساختمانی از ماه ایول سال 2019 آغاز شده، روزهای جشن استقلالیت به استفاده داده خواهد شد. معماران کارهای ساختمانی را به انجام رسانیده به وصل تجهیزات داخل کارخانه مصروف کارند. معاون سروزیر کشور عظیم ابراهیم را در این سفر معاون رئیس ولایت انور مشروزاده همراهی نموده از روند کارهای سازندگی در حدود کارخانه شناسایی پیدا کردند. عیان گردید که کارهای زیادی نیز هستند که متخصصان باید به آنها دقت جدی داده وصل کردن تجهیزات کارکرد سنگ مرمر را هر چه زودتر وسعت دهند. اطلاع داده شد که خاکه استحصال کرده این کارخانه در برابر جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان صادرات گردیده در صورت به فعالیت آغاز کردن احتیاجات هر دو کشور را برآورده می‌سازد. با استفاده از این کارخانه می‌توان دلخواه محصولات ساختمانی وطنی را تولید نموده در آرایش بناهای ساخته شونده وسیع استفاده برد. اقتدار استقلال کارخانه 100,000 تن میکروکالسی در یک سال میباشد. بعد مورد استفاده قرار دادن کارخانه سنگ مرمر با 30 نفر جوانان لسانشین ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب جای کاری دائمی خواهند شد. امروزا در برابر وصل تجهیزات استحصالی به سبز و خرمگردانی حدود کارخانه نیز توجه جدی داده دقت هر یک راهگذر را سیمبل این کارخانه وطنی به سوی خود جلب می‌نماید. در پرتو تجلیل جشن مقدس کشور 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه درواز که عبارت از 98
8 иншоотро дар бар мегирад то ба имрӯз 57% нақшаи тарзи шуда аллакай амалӣ гардид. Мардуми шукргузор аз он меболанд ки истиқлолияту ваҳдати миллӣ ба ин гӯшаи беҳиштосҳои кишвар бо талошҳои роҳбарияти олии мамлакат ва роҳи ростнамудаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳадафаш ободию созандагӣ ва беҳтар намудани сатҳи сифати зиндагии мардум дониста мешавад, аҳлона заҳмат кашида ин ҷашни ормонҳои миллиро бо дастовардҳои беназир истиқбол хоҳем намуд.